ইউপিপিএল স্টেট বা দিল্লীত আজিলৈকেও এনডিএ হিচাপে আছে, অকল বিটিচিত নাই। এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে, ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু বিটিচিত ভাগ নাই। खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर, माय डियार युथ्स एन्ड माय डियार जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन, आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ'आव नुखाबाय जे हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों। बिटिसिनि खेथ्रआव इउपिपिएल दोलोआ खुनु भाग गैया, खुनु माबा मोनसे एलायन्स बुजाफरानि खेथ्रआव हाग्रामा महिलारि दावरिया नाय। दा बे खोथाखौ नोंथांमोना सानदो मा बुंदों, अब्ला सानदो नोंथांमोना बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि जे स्ट्रेटेजि बेयो जोबोद स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगासिनो दङ। बिथाङा गोख्रों खोथाजों बुंखाबाय। बेजों लोगोसे दिनै नेशनेल लेभेलाव आरो स्टेट लेभेलाव बिथाङा माखासे सुबिदा लानो नागिरदों। बेनि खेथ्रआव बारा गोबां खोथा बुङाखै, नाथाय बिटिसिनि खेथ्रआव रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांसारा इउपिपिएलखौ खुनु लाफाया। दा बेजों लोगोसे आङो माखासे खोथाखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बिनि सिगां लाबोग्रोनो नागिरदों। दिनै एबसुनि आन्दलननि सायाव आङो माखासे खोथा बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना मा सानगासिनो दङ आरो मा मावनो नागिरदों बर' हारिनि थाखाय, फर दा बर' नेसन। एबसुआ मा मावनो नागिरगासिनो दं, मेन थांखिया मामोन ना थारैनो प्रमद बर' बिथाङा जे बड'लेण्डखौ एबसुनि जाय गुबै हाबाफारि बड'लेण्ड रायजो बिनाय बेखौ थारैनो फाननानै ओरैनि सोलायै बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्डखौ बर' रायजो राजाफोरखौ दिल्लीयाव फाननानै फैमारबाय। बे एबसुनि सिरि थानायावनो फोरमान जायो। बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो क'क्राझार इउनिभारसिटि बेवहाय थानाय माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ रिलिज होनायावहाय जाबादि आन्दलन कार्यसुचि लाबाय थादों, जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोना खम सम स्टुडेन्ट बिथांमोना आरो दिनै ससियेल मिडियायाव जायफोर कन्टेस्ट जालायबाय थादों जे बेवहाय जेबो मुलाम्फा जाया। जोङो मिला मिसा आरो बुजिनायनि गेजेरजों आवगायलांनांगोन। हाग्रामा महिलारि सारा बे बिटिसिखौ जोंगा मागा खालामनो नागिरदों, बेखौ जोङो साननांगोन, बुजिनांगोन। बेयाव गन्दगल सृष्टि खालामबाय थाबा जानाय नङामोन। दा दिनै हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे खोथायाव बिथांमोना गाग्लोबनो बुथारनो बायदिसिना आइ विल किल इउ होनलायलायोब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा दे बर' हारिखौ बड'लेण्डखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय, अब्ला बिथांखौ बे माखासे फरायसाफ्रा दिनै जायफोर सोमावसारबाय थादों ससियेल मिडियायाव बुंबाय थादों, बे बिथांमोना मानो फंसेबो बुङाखै। प्रमद बर' बिथांखौबोथ' गोगोम बुंनांगौमोन, मानोना हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंथांमोना बुंनो हाबायब्रा प्रमद बर'आथ' बर' हारिखौनो बड'लेण्डखौ नांला होननानै, जाय बर'नि देरसिन सिमांमोन बड'लेण्ड बेखौनो नांला होननानै, बर' रायजो राजाफोरनो नांला होननानै बिथाङा दिल्लीयाव फाननानै फैबाय सेन्ट्रेलनि लिडारफोरनो। अब्ला बेखौ मानो नोंथांमोना जेबो बुंनो हायाखै? दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो बुख्रुबनो सुख्रुबनो एसेम्बलि बुख्रुबहैलायलायो, आइ विल किल इउ होनलायलायो। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ मानो बुंनो हादिया? दा बिनिनो माखासे खोथाखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारा माखासे डेभेलपमेन्टनि सायाव मा खोथा बुंदों बेखौ जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। बीटीसी में 15 सीट है, ऑल आसाम हमारा एनडीए हिसाब में 126 है। 126 में बीपीएफ कितना खेलेगा, बीजेपी कितना खेलेगा और एजीपी कितना खेलेगा, वो हम लोग बात कर रहे हैं। बस वो 15 का बात नहीं है। 126 सीट में बीजेपी कितना खेलेगा, एजीपी कितना खेलेगा, बीपीएफ कितना खेलेगा, वो फाइनल होने वाला है। यूपीपीएल स्टेट बा दिल्लीत আজিলৈকেও एनडीए हिसाबे আছে, অকল বিটিচিত নাই। এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে, ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু বিটিচিত ভাগ নাই। মই ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিপিএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত
26ৰ নিৰ্বাচনটো অতি সোনকালে এপ্ৰিল মাহৰ বিহুৰ আগত হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছো তো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেচনটো আমাৰ ফুল ফ্লেজেড হৈ আছে আৰু আমি বিপিএফ হিচাপে বা এজিপি হিচাপে বা বিজেপি হিচাপে বা যিমান এনডিএ পাৰ্টনাৰ আছে কোন দলে কিমান সিট ল'ব এইটো আজিলৈকে আমি আমাৰ মাজত ফাইনেল হোৱা নাই মুঠতে আমি বেছি খুজিম যেনিবা 100টা খোজাত হয়তো 50টাও হ'ব পাৰে বা 80টাও হ'ব পাৰে এনেকুৱা মুঠতে খোজাত কম হ'ব নালাগে বেছিকে আমি খুজিম নিশ্চয় এৰা ধৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত মুঠতে এনডিএ ইউপিএফএল ষ্টেট বা দিল্লীত আজিলৈকেও এনডিএ হিচাপে আছে অকল বিটিচিত নাই এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যেহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু বিটিচিত ভাগ নাই মই ইউপিএফএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিএফএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইফালে এছেম্বলিত বা এমপিত যদি বিজেপিয়ে যেহেতু বিজেপিয়ে লিডিং লয় এনডিএ হিচাপে ইহঁতে যদি কিবা কিবি বুজাবুজি কৰে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আমাৰ লগত বুজাবুজি নহ'ব চৰকাৰটো এনডিএ হিচাপে আমি আজিৰ পৰাই কৰি আছে এইটো ক'ব লগাই নাই মাহৰ খালি 3 মাহ 4 মাহৰ বাকী আছে এইটো চৰকাৰ অলৰেডি কণ্টিনিউ এনডিএ আপচু আন্দোলন কাম নাই আপচুৰ আজিৰ দিনত যিসকল লিডাৰে আন্দোলন কৰি আছে বা কৰিব বুলি কৈছে এইটো অলপ মিনিংলেছ এইটো নাটক So नुनो मोनबाय थैंक यू very much for watching love you all